Ole Tunjung video chuang class 9 maths chapter 18 exercise 18.2 hanchun zomama ti chuang zolam sakara chuang if sin theta is equal to 4 by 5 find the value of 4 tan theta minus 5 cos theta divided by sec theta plus 4 cot theta kan nei ta ni engai azona om se ti chuang sin theta 4 by 5 non pe ya Helai 4 tan theta minus 5 cos by sec theta plus cot theta value hi kan chuna ngai ta ni so kan chaw dan tu chu hemi value kan chun dan tu chu tan kan hre ta ngai ya cos sec cot bo kan hre ta ngai ya to chuan hian ni kan tana solution sin theta is equal to 4 by 5 ani ta ni ti chu ni sin formula ka sin formula chu perpendicular by hypotenuse kan nei ta ni so ti kan check nei ta ni let perpendicular equal to 4x and hypotenuse equal to 5x kan nei ta ni ti chuan a dot le a chuan figure siam ta ya ai siam ei ta ya here there siam la a perpendicular hypotenuse base an pathuma kan nei hi angai ta ni engai kan nei le P 4x kan nei a hypotenuse 5x kan nei ta engai kan nei lo kha base kan nei lo ta ni ti chuan base kan chu na ngai a eng tin nei kan chu na kan ti chuan engai kha Pythagoras theorem kan mon ta ni therefore by Pythagoras theorem engai Pythagoras theorem kha kan ti chuan hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square ani ta ni ta hen ek bere kan sun don le hypotenuse nge perpendicular ne base hypotenuse to 5x kan ne perpendicular to 4x kan ne base ni kan chelo ta ni kan sun mai ta ni amalin kan ta a square minus b square equal to base square ye kan formula base formula chu ni ta ni ti chuan h aya ne kan sia ti chuan 5x all square h square is here minus p square I can say it to 4x square here and delta equal to base square so let's go and minus so patam 5x square is 25 x square 5 square is 25 delta minus 4 square to 16 x square is 16 x square kan delta here and minus ni nga x square so di ba x square so group by 2 or 9x square so ta ni equal to base square this one equal to base same ta la le la ba ni kan se square of to la square ka ta bo chuan here root over 9x square to ta ni this one a square root kan so 9 is 1 x square root 3 x square is 1 kan se la x equal to base. This one base are 3x can make that. This one b h can make to hilai kan mamo tan te cos te sec te cot te hit kan so khat don be value kan so tai. This one kai se kila can bring ta la tan theta cos theta sec theta cot theta formula kan sig lo ba kan se kan ta formula chu in effect of kha this one tan formula kan me kha p by d perpendicular by base nge dia 4x by 3x 4x by 3x x kan se la 4 by 3 lo chua cos formula chu base by hypotenuse 3x by 5x 3x divided by 5x x kan se la 3 by 5 lo chua this one sec nge formula kan ti chuan sec chu h by d nge ya 5x by 3x 5x by 3x x kan se la sec theta 5 by 3 lo chua ta ni this one cot ve thum chu base by b or base by perpendicular tan ki thing kha ni mai ya 3x by 4x 3x by 4x x kan se la 3 by 4 so ta ni chuan mi value hi kan song thei to ta ni to la
Again, we may not make up for 5 so now. Oh, this one. Here's the data. 4 multiply. Then I again can 4 by 3. Oh, 4 by 3 minus 5 4 more. Cos I again can cos I 3 by 5 can take time. Into 3 by 5 divided by this is a way to sec plus 4 theta sec plus 1 5 by 3 can be 5 by 3 plus 4 into cot half 3 by 4 so 2 half you can say theta 3 by 4 3 by 4 this one cancel the element you can LCM this one can simplify 5 with 5 you can cancel 4 and 4 go cancel 4 4 are 16 by 3 minus 3 by 1 what are they 5 by 3 plus 3 by 1 oh, that's what I LCM can la LCM can la LCM lang LCM 3 and 1 LCM 2 3 oh, this one 3 on sa minus minus 1 over 1 and over LCM multiply 1 3 are 3 what can 3 multiply 1 and LCM multiply 1 multiply 3 3 are 9 divided by 3 and 1 LCM 3 oh I can say it's good and zoom over there oh 3 and 1 LCM to 3 is 5 can say 5 plus 1 there 3 multiply 2 3 down 3 3 are 9 here oh dot layer one then find nine for it may this one 16 bậc qua 7 let's on bậc qua 7 2 7 by 3 more 7 là chung là 7 chua cả 3 đến đây 5 và 9 để làm sao này 14 divided by 3 thì cái này ta này oh this one like the division b multiplication là cần khác hay and thing này nhá cần khác luôn 7 by 3 into ai khác hàng oh division multiplication là cần khác luôn and mới bị bản địa khác ai khác hàng 3 by 40 in here oh this one here can so there 3 1 is 3 3 1 is 3 7 1 is 7 7 2 are 14 again cái này tạo lên numerator là 1 and y là 2 oh 1 by 2 là chua this one 4 tan theta minus 5 cos theta by sec theta plus 4 cos theta value to 1 by 2 là theta này zona panina xuống if sec theta is equal to 5 by 4 show that sin theta minus 2 cos theta by tan theta minus cos theta equal to 12 by 7 hey tan chỗ chỗ cầm proof ai ta ni hey gần chỗ cầm là chỗ chỗ 12 by 7 này ta ni oh bây giờ nó sin cái chuyện thế này cos cái chuyện thế này tan theta cos theta cái chuyện phát ai ta ni就是你那个确认的地方，第二个做的不停来打呢。Sec theta is equal to 5 by 4. Oh, ini sec formula ka, sec theta formula ka, hypotenuse by base. Ini tadi. Oh, ta figure similar tadi lah. Perpendicular hypotenuse base. Base tak kia. Oh, base kendaya, hypotenuse kendaya. This one taken so let hypotenuse equal to base equal to 5 this one 5x can be on base of 4 this one 4x can be on oh this one the 4x the 5x p perpendicularly and so the right oh
cái số này tính ngay cái số là cái tỷ số là bao nhiêu chết con Pythagoras theorem là khôngเลย therefore by Pythagoras theorem thì anh chết tại là hypotenuse square equal to b square plus b square cái này số tụ khá h cái này là base cái này là b cái số nguồn à bao nhiêu cái đó có thể là cái số tụ khá minus b square b ở trên đây là ông sa ông na khăn ông basic cái này thì minus ở đây cái số h square i là 5x square cái gì cái đó là mà mình chết khá base square i là 4x square chỉ cần xét cái đó này equal to b square cái số a cái số cùng là ai nhá số cùng là hai chung à 25x square 16x square equal to b square minus tay là 9x square equal to b cái này là tổng số cả square cái gì tổng lượng xuống root over cái square root cả 3x square này xuống x cái là này b à 3x cái số số ta này à bao nhiêu cái này làm được ta cho bạn số thì chúng mấy ta là cái chuyện đó một tổ hợp cái gì đấy nó càng lẹ tiếp theo sin số là ai á sin theta cos theta tan theta lệ cot theta formula cái gì đó formula số hiệntura base là những cái đó cho bạn số tin cái gì đó sin này số p by h nghe chưa p by h perpendicular by hypotenuse by 3x by 5x x cancel là 3 by 5 này goes to b by h b by h 4x by 5x 4x by 5x x cancel là 4 by 5 là 12 then b by b b by b then so 3x by 4x can cancel là 3 by 4 là 12 thế cho có chú b by b là thế rồi 4x by 3x can cancel là 4 by 3 là 12 ta này thế cho tôi là cho cái gì cần proof cái tổ ta này anh mà bỏ hậu cái effect tổ ta thì hiện cái gì cả sin i là here 3 by 5 can check here minus 2 into cos i là 4 by 5 4 by 5 divided by and where then again tan 3 by 4 3 by 4 minus cos 2 4 by 3 4 by 3 it is here thì là nó đến thì là nó đến số là mà nó xem cái này là 3 by 5 minus 8 by 5 divided by cái cách xem là mấy 4 by 3 thì là xem cái là chia ta 5 form về also the xem to 5 anh mấy ta divided by nghe nhá 3 by 3 minus 8 anh còn mấy ta này tại cho nên mỗi lần về thông hiến nghe nhá mỗi lần về LCM số thì hiện 4 là 3 anh LCM nhá 4 là 3 LCM số 12 cái này ta này 4 là cái này ta là 12 có thể bài số là 3 are 9 minus 3 in any number 12 multiplied so not 4 4 are 16 here this one ta kan minus sama tốt lệ hiện viên là cái đó cái ta 3 bay là 5 anh liên số sai là 4 a là liên số có sai là 4 by 5 divided by 16 minus 9 is that nghe 16 minus 9 to 7. Minus 7. Minus 7 by 12. Tu nào? Chỉ là ba điểm chia con, align or division thì multiplication là khác về nhà. Minus 5 by 5 into
12 by minus 7 thì ra minus lệ minus can cancel là 5 là 5 hitting and divide thì bọc ta anh em nó suốt ta lệ 12 by 7 nó cần proof to em nó suốt ta này suốt cần proof to ta LHS equal to RHS có tỷ thầy à hence proof có tỷ thầy à no dot lea chuan trigonometric ratios of 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. Kan hen ho le anga ti chuan he te bo hi apoi mo em a next exercise sa kan man ro ber tu ni wangin lo thi mi nge khai tum don le ti chuan he te bol hi soi fie dan je sang sang a oma amero chu tu na ka ron soi fie dan chu chin chi a ol sam dan a ka hriat angin ron soi fie ka tum don a lục tất cả lâu ngày khác cả lâu thiểu nghe hay tung đồn nè thì chuan ama sabera chuan theta kan nei ta theta nghe kan nei kan ti chuan 0 degree 30 degree 45 degree 60 degree 90 degree kan nei ta nei theta sin le cosec an trong du na cos le sec an trong du na tan le cot an trong du boka an don dan hi kan chen che don nè ti chuan ama sabera chuan sin theta hi kan zia phot angai ta nei sin 0 degree to 0 ni ta kan chen che don nyo sin 0 degree to 0 sin 30 degree to 1 by 2 ye kan chen che pot ang sin he sin 45 degree to 1 divided by root 2 ani le ta ni sin 60 degree to root 3 by 2 kan ni le ta sin 90 degree to 1 ani ta ni ti chuan sin chu kan nei ta ni 0 degree atanga 90 degree thleng kan nei to a cosec 0 degree atanga 90 thleng kan zun vele angai ta ni cosec hretur chuan sin hi kan hriat anga ya a degree te te kha cosec a chuan sin let ling kha ani zelang en chenang cosec 0 degree to not defined ta 0 ani chuan ta hi chuan not defined din ani mai cosec a chuan 0 let ling kha om ve lawa chu bang chuan not defined ani mai adot le cosec 30 degree to 2 ta sin a 1 by 2 ania 1 by 2 let ling zo kan zia chuan 2 2 by 1 chu 2 ang ani ta ni chuan ta hian next a cosec 45 degree to root 2 tiken kan nei ta ni heta sin a chuan 1 by root 2 ania 1 by root 2 let ling chu enge root 2 khani mai ta ni ti chuan cosec 60 degree a 2 divided by root 3 kan nei ta ni om zia kan ti chuan sin 60 degree kha root 3 by 2 ni ta let ling zong chuan 2 by root 3 cosec a khan let ling zong a zia zel kan ti kha ti chuan cosec 90 degree to 1 heta sin a 90 degree kha 1 kan nei a 1 let ling zong kan zia chuan 1 by 1 ani chu 1 tho ti na kha ni ta ni ti chuan a dot le a chuan cos le sec kan ziak vele anga sin le cosec chu kan nei to a khatiang chia khan cos le cosec tu kan ti ve don sin 0 degree 30 degree 45 degree 60 degree 90 degree hi a to patang hian kan ziak khanon ta hian sin kan hriat chuan cos kan hriat ti na degree te te kha a to patang hian ka ta kan ziak anga ti chuan heta cos ma saber kha chu 0 degree to 1 heta 1 oma 30 degree ni chuan cos 30 degree to root 3 by 2 te hian hei helai me hi adot lea cos 45 degree to ta chu nei nang 1 by root 2 ti chuan dot lea 1 by 2 0 te hian sin kha kan hreta tro cos kan hretu chuan a to patangin zia khak kha ni mai ta ta chuan a chho zong ang ani ta chuan a chhuk zong angin a to patangin kan zia ti chuan le cos kan hreta ni cos 0 degree to 1 cos 30 degree to root 3 by 2 cos 45 to 1 by root 2 cos 60 degree to 1 by 2 cos 90 degree to 0 kan nei ta ni
sec hi kan zon don chuan cos a degree te hi an ling zoi kan je kang sec 0 degree to 1 that ling chu 1 khani mai ta te chuan sec 30 degree to nge nyang sec 30 degree to hami that ling hi 2 divided by root 3 ti hian kan nei ta ni sec 45 degree to hami that ling hi root 2 hian 2 0 ne chuan the link khani ve chi lawa chu wang chuan not defined sec 60 degree to 2 and thing 2 lo chuwa cos 60 degree 1 by 2 let link zonga kan je chuan 2 khani ta kha sec 60 degree chu ni ta ni te kham sin le cosec kan hreta cos le sec kan hrebok ta sin he masaberat kan hret nge nga ya sin atangin cosec kan ne ya sin atangin cos kan nei le ya tro chu cos sin hi a chho zonga kan zia kan chiara ta chu zonga kan zia chuan sin le cos kha chu an kum kai ta ni a chho zonga om hi ta chu chu zonga kan zia tan ve thong hi le tan 0 degree to 0 ai poi kan hriat anga yang tan 0 degree to 0 tan 30 degree to 1 by root 3 ti hian tan 45 degree to 1 kan nei ta tan 60 degree to root 3 top khani ta ni it's one tan 90 degree to ai chu dai ruam lo not defined ti hian kan je not defined kha chu kan x mai ze la ti chuan le tan kan hreta kot hretur chuan degree te kan le ling zonga je kha ngai le ta ni ti hian 0 ni chuan not defined ani le phot ta 1 by root 3 ni chuan le ling zong chu root 3 1 ani chuan le ling zong chu 1 khani le mai ta 1 by root 3 le ling chu root 3 ani root 3 le ling chu 1 by root 3 tai kan mang chon khai ta hian 1 by root 3 ta chuan 0 not defined lo ni sa chuan 0 zia tu 0 ani chuan not defined theng khan ti chuan table chu kan zo ta ni e table hi han soi fian an chi sang sang a oma tu na ka soi fian an hi whole sum ka ti hava ai tinga ran soi fian kan ya nang ne pon lo hon tang khai ve nge ka bei sai ani ole ti zong kha tun video ata na kan zir ho thei te chu lo ni ta ti chun atopa zo na hi in lo chok ve anga video en pa te khan in lo chukanga ti chuan trigonometric ratios table kan soi zo tak kha lo thiam ngi in tum bok don ne